Toropo ya Tshwane e fetogile letlotla. Mebila ya metse thoko le metse setoropo e tletse dikhuthi, diphaka tse di sa tlhokomelweng, botlhokatiro le bosenyi di kwa godimo. Baagi ba tletse tsholofelo ya gore meiyara yo mošwa wa Cope e leng Dr. Murunwa Makwarela o tla lere diphetogo. DA after 7 years ya re direla selo. Ke nana gore Dr. Makwarela can change things. A ka re direla mogola. Re ka thabela bona phetogo setšhabeng sena sa Pretoria. Haholo Pretoria North mo leng hore ke mo ke boneng hona le mathata a mangata. Ana ke gutla gore go tla ba betere ka DA for the past 7 years no na difference a difference a ka bona next. Lekoko la DA le ntse le okame maemo a bomeiyara fa e sa le fentse ditlhopho tsa puseselegae ka ngwaga wa 2016. Fa e sa le meiyara Randall Williams a rotse tiro pele ga go tsewa kgato ya go tlhoka botshepegi kgatlhanong nae. Baitseanape ba sepolotiki ba re meiyara yo mošwa o tlile go dira go ya ka ditaelo tsa makoko a mo tlhophileng mo maemong a leng mo go one. The mayor will be vulnerable because he did not put himself there in power. There are various political structures that put him in power. Le mororo Dr. Makwarela a solofetsa go lere ditirelo mo mmasepaleng. Lekoko la DA le tshoseditse go tsaya dikgato kgatlhanong le maloko a tlhophileng kgatlhanong le lekoko. This is nothing to celebrate about. We are in distress, and most importantly, we are concerned that the residents of the city are so much in need of service delivery. So we will be consulting with ourselves, with other political party leaders in council, and not only those who voted for me, including those that I used to work with, because they have amassed a bit of some experience as well. If you look at the numbers, we should have had 108. We had 101, which means there are 7 traitors. Our mission is going to be to identify those traitors, to eliminate them, to come back and to fight. So the puppet mayor who's been installed in this chair, who's going to be pulled hither and thither in the next few days, mustn't become too comfortable. Kgato eno e tlile go neela Cope tšhono ya go ka busa le fa gone e le lekoko le lennye. Offense Stimo, SABC News, Acacia mo Pretoria.